Reure. Kiharo's finest. Yes. Kiharo's finest. Who is that? We are going to nyorokia Kiharo now. Oh, na didi. Yes. Tunyorokia Kiharo. Na didi nyoro. Tunyorokia Kiharo. Na didi nyoro. Jana alitetemesha. Jana naye tulikuwa tunagoya yeye. Yes. Hata mimi nilikuwa nimejifikisha mpaka hapo. Na nikakuona huko. Nijionee kwa macho. Unajua watu ya Murang'a tunataka kujua Murang'a inaenda aje. Yes. Ila letera ilo tabathi. Yes. Brenda ya. Yarabi arauga kuria ari ndatoire. Kamwe cio kaumone andu othe. Wamona mere aha. Mwana cio gatigoma. Kuti toire. Itoreine ria kuninwo. Baro angega cuko nginya ni ene. Baro ne tira ni hando ikombe-ini. Yage mutirori. Baruri egatigota skeleton itari karai na kuguru riu mundu ungianjia kiama giake gitania na ndui ri replace baru gociona mwene ondakarugama nayo ni uhuthu githemba kiria baru irorwo gutire mundu gatigara kuu ona mwene agikiuga ni ati auga kundu kuu ni kwa mai uguo ni ona nditangi gikara kuu andu makiuma no mwaka ndeuria ni kikira kiraria kingi. Yes. Riu ndindi ni araki chomokire ni ndiramwiroreire acio na akiuga raugire ti hindi auma aumire gaterera nikio mutawi wake ari uhoro wa kundu kuu. Yes. Na arakiuga riu thukuma riu thaisi riu ni party leader ba people's no makoreke yenas People's Party of Kenya. Arauga we kindu itawo riu United Opposition. Yes. Of course political pundits maraitanyaga them makoria kuigira kwari gathi guthie kwari demonanishi guthie okay tiraithi tangirathire Jubilee tiraithi kuna kure gukirie ni ukiingira andu ninge ni oraga ukuingira atu what level kundu kuingira uheo gitio kuu thutha na ngioria njiro andu ni ukuyohora Oya hairo firifiri. Niwe ni arakiugia atiriri. Ni era thirikari-ini na ena kaui yake gake kaihita. Ni kega. Yes. And of course you know people have to be talking around. No, of course the players ona ne maretera irio horo. Na no nginya mauikarire the mamurie. Yes. Mudo da kore ngira odi gitu. Mudo arere mehu. Rakia ndindi kira TV ciari mudia gukura guku igetheria ina ndiri tugathi hari irategera kana eri atheretie bicha wega igetheretie wega ino ni aramutheria tutware kiharo guku ni kwari ne sawa baki gwechiragia kiharo okay arauga atia ni aba kumithia mundu uyu turakumithia negwa ndari mwena ucio auga ndari kwa William rio auga maranyitana nama ni auga we opposition opposition ni ingira DCP danagweta DCP no uga ni anyitanite na opposition na riu ni akuota gukatu muigiria musafara kidogo auga na kiama giake ona yake bena mitaka ya musafara ni erega guturithia ta cigana ona uguo ni ta mundu wibangite kaundu arenda kuwa jiari hau niho atanaumukania tondu ni abatie amenye siasa cie ground warikia TV ugaiteka ki ukagwa ground ndone na miringa miti miigu ngari icio ibatie igie rukungu na ndoro cianuke matura yani aku didi munene
Wewe tia. Thikuru. Ya kionye ndio lidie. Na rumo. Ga ni famu yako. Tondu na ndithia na irumi. Try yakuma ya megani wewe ikarai. Ukona manga itoto ndio. Wewe fage. Aliana ndo kahora. Agaido we gatri. Nado igadi kainde gia Dithemba. Tukora mwaka ukiruga. Tumerugania na murekio. Ayo resi iwere gaishiri. Iwere gaishwe one time. Wewe na kafifa tonduri. Alipodo ayeria kuruga huo. Ajokio taneti po. Modu uru afari. Adiko koko gasokio bueno ole ongi. Kabe kara ine tikala joki. Ya lo akimagia. Ewe aku kwa nyumba langu atia. Abeti. Ndio Betty am congratulate. Ndirondire. Amaka holo limu. Ndiage kugeithia ndindi. Ndageithika no ucio. Ni Mwangi. Mwangi uriku? Ori omwe uga atiriri. Utendere urija no mwaka uri kurunda. Mundu araikipia kweru atia? Ndikire okuo no ndigetete. Ndirakengeta tekomereirie. Turi o haria ona twatindikwo ona ciathirakara turi oho na wangereria undu umwe kugia kagui gaku kaihita tondu kiria gitugiite ayatu haria turi ni kwaga warie ati no thire kwa mundu guturi gahi ukarumwo tiga nego wetigira kugererio wewe niwe wamenya mwekera wajira tondu kwira gwatiriri uthoni wanathie na ngari ciene ri we are waiting on Kiana Yasiba. There is also a sensitive issue altogether. Tondu ndindi nake to mundu hivi asa dede nyoro na usemi wake mulima politics you cannot brush him off. You can't. It is not your average. No. He is way above average. Way above. Past average. So we are waiting on the weekend. Rigijia Komulanga ni leo ama ni kesho? Sijui ni leo. I think it's this week. Yes. Wacha tuone. Wacha zianguke ground. But as it sits, Dede Nyoro. Yes. Ameshatoka wapi? Ameshatoka huko. Kwa serikali. Hataki maneno ya tuta. Ona akauga ng'ima. Hebu jaribu kupigia huyo muungwana bwana. Salali. Bwana ashiki simu bwana. Kuna mali amenitaja akiongea mambo yake. Kukutaja hajakutaja kwa jina. Lakini amesema huyu pande yetu ametoka. Ni wapi amesema ati tutafunga sijui nani tukimaliza sijui nini. Regekei. Ngogire mwaka mweri. In politics mwaka mweri ihinda inene. Ninge nowe gona aspirant ri. Ni marauga atiriri. Rui hau nega riu nitwagira kiaro kiarari. Ni wega kiharo kina barie. Ito kuria ninge ni kuragete nginya maundu wewe ya upenyo gugekora riu ne aria mathire kapere ne mabangire. Riu thie kindu kiruta uthoni kundu gubange. Aria mambire kiondori.
Nimakinyiteire riu twambe tutengerie wa mundu wa kiaruri tubage nake nani oguo ri ugiukana PPK hau ri ukiriza yeni bora ni urauga ni imwe patana uge ni ngima tukagayanie kura no riu ri ari tukwatwike Wezawa yeni reke tuoke ni maloleka zia maji mandijuru patatu tukani ari iguru hala igo to tweke reke mwe thie tweke bo koro reke mundu arugame ogo ti ateke kana ki igo ko ne kororia awu ya kengera to atia ya dede kiretwo people act people's Siete che già ieri aso, sono caniniere qua. PPK! One time. PPK! One time. Tempo non mi guardare PPK one time. The people's power. Kan tu PPK nyolokia. Politics. Siasa. Maundu ni maigi matari maringithie. But well in, did Nyoro well in. Go for it. Yes. Siasa ipigwe. The People's Party of Kenya. Niki competition ni njega. And you know what I like about Dede Nyoro? During his address yake othe. And the senior Jimmy Agri Orengo ni aranotirio nducio. Dede Nyoro, you know politicians have a way of point out the na hari yori. No, they have to me arari twega to the solution. Yes. Agri arangenirie. Yes. Tondu to kuina thina. Mutongoria ni urauga thina ni uyu no niguo tungika giki nikio kihonia. Oh yes. And I think that is good temp. Is good negacira kega muno. Yes. Well in. Dede Nyoro. Oh yes. Guka ground pia. Lima ground. Yani. Yes. Kura ciina andu. Yani. Na kiria turenda ri ni mukiui. Yani. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija na tumesija. Leure Mofatina memia wa aori. Mofatina memia. Yes. Ni emu na emu. Ni brothers. Ni adwa itheke. Umwe. Yes. Mara kwa to maikarira ri. Ndieka ni we fara iho ugithi kwa maiko ri. Utukete fara ya roiru githungurire. Uhituke ya guko boss yuthi wa bate. Othiema ukinya utana kinya kwa maiko broti ri. Ia ha kibao kia ajip. No unike guoko gwake. Gwa ikanga. Fara yo ri. Yo ndwithiega kumireria Kiambu. Ino yukite kumirira ha Kirigiti. Yes. Ni ndamiona. No gwitaga tiini ri. Mofatina memia haria maraikaragira ri. Ni ha cukuru wa Gathirimu. Gathirimu Girls. Yes. Gathirimu Girls ni ndimbiui. Yes. Riu hendanga. Imacenjeirie muturire na njira iho. Maino rwimbo rwa riri ni ugaluleile mutulile. Ni magaleleilo twamufia. Maraki atiri hendanga yuka kuhura kabira akaeta wa God of these lovely golf course there diari garetwa leo ni mega. Yes. Yes. Dange ori yuka kuhura muvira wa golf hau. Yes. And you know golf is golf. Yes. Nira ikenagio mu itura riu nire ya kuhura mugunda na gaka mucii o hau hakuhe na Gathirimu. Mundu ucio ri muhaka ni umwe nawe wa the 2M's. Yes. Mofatina memia wao. Yes. Na gatemania kimucii we oni handu slope no itonga cienda kundu kuinamiriru. Inyo mukiga murenda kia kiigite kuri menda kuinamiriru. Itonga ciendaga kuu kuinamiriru nigetha ambatia ruthingo aramuona igoti. Auga
Nendaga view. Yes. Ni ore kundu kuina metheri gukugia kindu gitawa a spectacular view. Yes. Iyo twetaka handu tutaretio back feeling. Heondo genderio kia wiwe mama gwa kwira ati ndio tigora kio sai na baba gwa mukuru kana mama gwa kio uka haidwa yose Oka. ando haha aria haikondo ina mbeca ya handiko momo 18 ri tiganao no kaini ni hangeni yai renda ukwira ati na uthikiririe we tukutuko nyingi muno na macoi ma wanyu adwire kimba kwiraga nyomba eno uwako gikauga urehe mai farari ni uguthinira handu ari uguthinira haha koenda nyomba etura thi tafundi wa iratu Niwethe kundu we liu itonga ciendaga kou nigetha ka landscape ndu iraharuruko guo tunye kituki yes riu ndang'ano ni irakigurie kamuharuruko hau na haria kiera ni mobati nao na memia wa ndang'ano ri ndirakena iyo ni ndogo ya andu ariku ya mobati na ica nyina yes mobati na ica nyina ri ni andu conservative ni mendete gatheri kangu and they also have loud farm animals you don't know like to meet the delegation cows and buses because the rich tycoon will not come down to you, you will go up to to them. It's up to you to climb. Marai to maleirwo marai kirigo he katwa kiheteria mugeni o witu nani agitwethire nginya mburi ya mafundi to no megwaka ku na tuheanga tu faro wa kuwa giaka tondu mobati nake kuratha rufu ri mutigire yes memia nake kire harukana ciate no le brother meto maga marai kora muthuri ucio amira thank you very much to you okay ndi kana he nemo kuiwa ambai muheo kanya mutondo ngana gundeke hoya woke ndihoya guhoro yes ane ku ni gutire go several courses no na to hot heri he hot this hoya nago na ale cio ciakagirio kamwaki ya harungu irio icio na ciemethairwo itirekatia itingihora na ciakagirwo kamucuma special tio wa thitima ciora kamucuma special yes tahiai ici ni ciagira ole muthemba uriku ni ng'ondu ino ni njaga uyu akuruwe tikorwa na kugasindwe asindwe ndeyaga thathiu naguo ni waki ni wa Osumbuko icio tucigua twathie kuria Maki Hotel Nyeri ti muno icio ni turite muno ona cirorera kianda makagarara nyeni Kiria na tang'ano no mwaka ya bediro na nyue psychological mari ari the generality ugeikaire ati kakororu the more the richer you get the more your tone variation varies gets down ndai wire bua kidogo neke kwari ona kare ati ekinai tatare mbutho gutha mukatandarama kwi andu mataifu vete guku why is a little sad watikiri thina Jackson ne boy yake Jackson yes tareheri there is that bag here yeah kitu kafo ukana yo please kindly yo kari emu na emu marajirio o kwantika kinigi nyoko mani rothome
tondu hakirutirwo riu njohi ici kunikaga na riri kanyamu kana kamucakwe no ti kamucakwe hapana ti mucakwe ni kuhana ye higro kaya yes sole ndiye kanda muheteria hihi mutihuthagira bana ire rona mo pationa ni echonire iromo atiriri ona ngato riu ni gwatia iratia riu we ni wamenya nato ona tukuria gwatiri twicoka kuona toro atia nande kiana ya mbumbui akigutha mauthe majakobeke kwira twina my brother yo izyo nizyo twarageire guku kwire kwagite heaven security ano mairamo ona megaegia kuno tureka no turamiona tikimutsia toduriri there's some small expansion that we katone de nigonageni moka na helicopter from the UK Amsterdam na kodogwetagwo Perth Australia jakaria kana hena possibility no mujogo kere hau hanyui dimuriroket hadumugethi at least I'll facilitate muikara kuria mugenda the small acre the 1 acre you have together ndekemio tondu nyenda kuhanda ngandania the therapy ngandania neci therapy netha jeherie thara muda witu ni ule mugambo hau nitugukurunga well, you see, I am to understand. The research she was neither here nor there. They have better background research. Akimatumanira. Bobatia mereke to dikire. Na we nuruga mbere yake. Ninge we no horo. Nuruga muno mbere ya dalama. Die na mbere. Die na mbere sa Mario. To Mario. I don't okay, maybe they could worry what you would probably sell to me at or dispose. I would make an offer. Then maybe from that, then you can, know how to go about it. No, not around a week or 2 after I make the offer, because you can also consult your immediate spouses and I understand Nemuliana Murimo Uganda. So I actually Albert Albert ni wakili wako in case mugejaga when you make up your mind no mu contact no mo na bao wakili yo so near the shiria kwali because I want to be fair and frank and of course I also be give hand time odura compensatory because that's how we work economic wearing try taking the sentimental value the value of your homes and the history a shared history. I understand much. Na development here vekite. I understand you also have establishments in the Mondo Mushiwake. Machine they could have 15 million each, and I just carry more down the do 45 million. So that's 30 plus 45. That comes to how much? 75 million. And I think because I'm running late, they more call Johora. I can go. Soka nini father okiuma na ihenya maundu ma matia na ihenya kawo gitage niwe na ihenya muthuri yes memi aniwe mukuru wakwa gweta kaundu Juya ndiri muregani na nitwa kuigwa muthuri na regu ni thiki ino ne ndaigwa ino ndirahiuhia kiria mumero mundu hezio tunyua uyu ata ameria mwaki kana ikara njuge
Ongetotiana bakiri waku ri atwe ni matathi mariko turacabithia ri akaitore ithuĩ tũmatha aisraia na makomborete wataalamu yes uhoro ni marekirie maretha cia mugutha marania tukugura mugunda wa kurimari tukwamba tokiganjo tugure kundu kuu iyi cia tigara ri twetume nyumba ici andu manyua memambarita ciretwo viratirubu ikaturahikura ninge tucoke withi matire ciana mararera ciana nacio nä tåragä ciärire akaitå rä matingäthona o kå hataga mburo ithatå na gå kururia tari tågå rä ona ithuä maratå marä a me maitho ikare wega ndio tå tiahata na mabariti må no na tondå må ndå å cio ciorania må ndå no ni nawe ri na indo ciä bengi ri kwanja thaa ici må ndå ndakambe kuya kä ndå kä rahuhwo na mbombo niä ndiä må ithiki må ndå no kaä hana tiumbu nä anyue kä ndå kä rahuhä rä agä a mbia rä u mararorwo nä akao na ciana they have been put on notice athuri acio matikaume Kenya tondå he mä ago mangä ona maitärere indo ciothe thĩ rĩu me harĩa Damurinji he kũndũ gwĩtagwo Damurinji kũrĩa mũgũtha kũu nĩkuo wari ũtigarĩire kũu nĩkuo mena weche ũrĩa wendagia broti maramwĩra weche niĩ njethera handũ nguoya robo robo ĩna warie mũiganu tondũ mũgũnda nĩtũrambire tuona kĩganjo nĩtwetheirwo nĩ John Cena wa kũrĩma kũu tũrĩthiaga camba twenda mbeca ici tũcitige gũkũ tĩri-inĩ tũcicokie kũ tondũ tĩri ũkũragwo na kĩ na ũrĩa ũngĩ rĩu nyingĩ twĩkĩre tĩri-inĩ tũcoke tũtigwo na mũndũ milioni 15 twetuma mũndũ wa ndĩng'o ũtarĩ na kũrũkũrũ rĩ njoke njige nduka ya cuma rĩ nĩ ũguo bas mũrũ wa maitũ nake uga enda nduka ya redio nduka ya redio eko fascinated me miangiona handũ akũiga nduka ya redio rũirũ twagĩikara wega rĩu kaĩ nĩguo mahana weche aramakuua na Prado magĩthiĩ gwetha ng'ũndũ amba ũnethiĩ nginya nyũmba ici cia nyoro ciĩ riumĩrĩro rĩa gwakairũ itonyoro rĩa mũgũtha marauga tũtienda njake tũrenda kwĩyakĩra mbia twĩnacio no nĩ marakanio kuga mbia menacio nĩ mekwĩtanĩra gwĩtwo 75 marauga kwanja faya ici nĩ mekwamba gwĩtuma mũndũ mũbirũ nda ngari ĩtararuruma na hinya netaraikio ngari ningĩ gĩcinjo gĩtaramba hui hingĩragie mbura eke waikara wega ũkũrũ-inĩ wao marauga reke andũ magatongaga tũrathamithio nĩ mbia twaringĩrwo na twamanya waitonga ndwĩkaga atĩa ndũnungaga nĩ ihinda ritũ rĩa kuona andũ igoti yakwa niĩ kwanja gwa gũkoma itanaremwo kwambata ngwenda gũkoma akwa nyoni mambarita kũu gathirimũ nĩ maraugire mbaĩ ona nĩ mareta athuri hau tondũ nĩ ero ndarĩ mathamio nĩ ero ndarĩ athamagio
Moke PCA ya mukuyu-ini PCA nduthiaga uguo no mwaka otwaruo delegation makugire na kuu wagirwo no makurehe riu gwĩcia nĩ Sunday nĩ makiarĩrwo nĩ ũtheri no the lady luck is on their side mobati na memia wao yes na nĩguo twarĩrwo na hĩna mwathani reke twĩtũrĩre tũtiete Kenya ndoro gacira gaka gũikũrũka thaici wakorwo gwĩ kĩndũ kĩrahe nginya kĩrĩa kũrũngũrĩrwo nĩ nyama cia nda Ndio. Kaenda sana. Rafaeli. Yes. Ni marae na ageni kwao kanitha. Niana gũkũ ũguo Kĩnari. Ni amũthito wa Kĩnari. Andũ aingĩ matimenya ũngĩingĩra mũthito he bara wĩingĩraga he matũra na kũrĩa mbere. Na kũu thĩinĩ. Arĩguo kwa Wangũi. Gũkũnũkaga o rĩmwe. Wona mũndũ aingĩra rĩu haha gatagatĩ ka mĩtĩ ũkona abuĩria. No na kũu thĩinĩ kwĩ barie. Rĩu Rafael rĩ kanitha wao rĩ no ũrĩmĩria kũrĩa waumire hau gatene. Gũkũ kwa mission ici cianjĩirie harĩa Kĩnjambe. Yes. Nĩũgĩciũĩ. Nĩ ndĩciũĩ. Na kũu nĩ kũrĩ some very old missions ya kĩrĩa you know the PCA the what have you. Yes. Rĩu wao rĩ na AIC Kĩnjambe. One wao ndũkĩrĩ warekania na arĩa makiũrehire gũkũ nĩ marokĩte mena delegation gũcera ũguo kuona how the church is faring. Yes. Na no wega ũguo. Yes. Gwakĩrĩka gĩthomo gĩa thomo tondũ nĩ acũngũ marokĩte rĩu. Icomba Rosa ng'ima. Acio ĩyo nĩ delegation nene. Rosa rĩ Rosa tio Occupy. Rosa na ti Mũchogi. Ti Mũchogi. Na ti Mbathi. Iyo nĩ gabathi kĩho luxury gako gakirĩte thĩinĩ wega kahoreru na suspension ya Rosa ndĩigua na ndĩrĩragia dirisha. Yes. Na nĩrĩ dirisha njarie nĩgetha ũgathiĩ ũkĩroragĩra kĩ bũrũri na nĩrĩ mbathia. Yes. Na nĩrĩ AC wega thĩinĩ na ndĩrĩ handũ ũngĩringa mbaru gĩikanga. Ĩyo ti ya kũhũra mbaru tondũ mũrango wayo nĩ wa mbatoni. Yes. Na ũtukae cira kuwa Thĩka nĩ iramodify wa mũrango. Hecio ikũraga rĩu ikarerĩgĩtwo into ndajona ngari gwa tourist ya mathiaga Thĩka rĩu ũngĩona icio no ngari ciaritaire rĩu maũndũ mangĩ cikĩritaga gwa VIP airport transfer cikĩrehwo Thuraku Afari makĩrĩkia kanitha rĩ kũragĩtuĩka gwake nĩkuo gũthiĩ kũrĩo ranji nĩ maharĩrĩirio ageni aya kuma kũrĩa Ngeretha. Ageni aya athũngũ tondũ megũkĩtwo na Wondondo na mokĩte nginya na family ciao. Acũngũ aya rĩ nĩ mekĩrĩ muona nyeki ya wĩtima. Wauga nĩ Kĩnari. Yes. Kũu nakuo nyeki rĩ. Yes. Marajia rĩu ciana ciao nayo matarĩ akũrĩrĩru mũno rĩ kwenyeria rĩu merino. Wakũra rĩu tũgondu gũkũ no nyeki tũrarĩa. Aingĩ matirĩ mona ng'ondu maigua mere henda litro. Oh my goodness, look at Mary's lamb. There's Mary's lamb. We can't believe Mary's lamb. Makahutia guoya. Oh, it's Mary's little lamb. Hey, my goodness. Making only na go with my name. Remember my town life. Now that's the countryside for them. Africa is just so beautiful. I just love Africa. Oh my goodness. Would you look at it? Yes, look at what come. And I get ya manu ya though na matukana rĩu.
athungu matikorika aca kuu gutire marika tukaigua ndegwa ya muthungu akihorio acio matire rika na mihiriga ndukaigua ati mutumia wa muthungu ati ni kang'ei na karegei aca na nyakinyua maria makuru othe makorwo me kindu kimwe yes na nikiona moka bichi na cio awekira bikini guku horo ucio ni muritu horo ucio ni ukurituha ni mukuhakanio gukuona gacucu kena bikini athungu yes riu makiruga ruguo ri amwe matirakũranaga wega vegetation ĩrĩa ũbatiĩ gũthaka nayo riu me gũkũ werũ-inĩ kwa Rafael metandaĩtie marutire nginya cati-inĩ ĩnĩ gũkĩra na iratũ kwigaragaria Escape! I was just not okay, but I just love it. It looks so nice. I love it. It's like Norway. Making a maleta Norway. It's just like Singapore. You know, hiyo usisaje sana. Hiyo hapa itakukibisa. Fana sema hiyo sheji 31. That one of Singapore. Remove. Oh, it's just like I love it. It's Singapore. Sema ingine. Say another. Say another, not Singapore. That one move. Ni maragaragaria ku. Ni marakimenyire makigaragariria hatha. Yeah. Na matie shati ni manyatha. Yeah. Marokire hau. Marokire hau macenjetie rangi makara karati. Maregaragariria hatha iguru. Makiuga we're gonna die in Africa. Oh, I'm just gonna die. My skin is shedding. Jesus Christ, my skin is shading. I'm turning black. What are you? Make you. Kabatakidiri hatha-ini. Come here. Where? Oh my goodness, it's burning. The sensation is so hard, it's burning. My skin is gonna peel off. I'm gonna die here. Call 911. Well, here is 999. The going is 50-50. Jesus Christ! What's happening? Caleb, what's wrong? What's happening? Oh, I'm already dead. I am already dead. It's so singing all of me like a bloody hell. It's a bloody hell. That's why now we can't. You have to who this stand? Familia. Because how long is this going to be? 45. 45 days? No, meni tia taisa nguvu. The medicine is the susu. What do you mean? You say pee on him? I ain't doing that. I'm burning. The sensation is so high. Goodness me. My epidermis is on fire. Welcome to Africa. This is nice. It's therapy. I love the therapeutic. It's a little stingy, you know. It's like acupuncture. It's like acupuncture, my goodness. Wacha kiwapate. My God, there is no cure, but waiting. Time will tell. Bonde fight it. Yes, it goes through psycho. Our experience in Africa is just so real. I'm not coming back. That one, it
stinging. Where do we cook? You cook it. Oh my God. Well, but you ate it. Hey, we're going to die. It's on our skin, it's in our stomach. We are going to die. We ain't survived this. Just when I die, bury me here. Stop, Nini. Sharing yourself. Stop. Acio matikariganĩrwo nĩ kwara bae. Hey, matikariganĩrwo. Makandĩka ibuku macoka kwao. Riri hetha-inĩ. Hey, it's so therapeutic. I love the acupuncture. Wacha iwake. Inachoma. There should be warning signs on these plants. This is chemical warfare. Meri huko mundu athomaga na riake. They should put up signs on the front to tell you these are toxic plants. Well, that one, even the children, they touch 1-2 times and again never. Ona makirara kuma wa imeriri. Muthenya wake gutiri mundu ungikuiriria hatha. Even the dogs don't sniff that one. Kauge kanini athia kudungira hatha kaiga. Ma. Atijoka. Gatige coka ri. Thoko ya star 624 hash thoko ya soko murwa no bindire TV kana vithi kana mabati kana shopping voucher ona kana thimu wahura star 624 hash thĩinĩ wa thimũ yaku. Ya nada. The other one is called, the one with smaller leaves that grows in more of the lowlands. It's a jegen. Na no jegen iko hana Carolina no medi thani. Jegen ni nayo ri. No ekugithia wai. Wewe. Na nireka wakeo gathaka muno. Gacanu kagataga cotton ball. Kau riu niko gakuhena iyo hut. Na kuri inanire rugongo ri andu matamenyanite wega na hanani athia akahorania maigo na hatha waigua rimwe wai andu mundu angithie ciacuragio hau icio kaika inanire no muthi riu nio goons cia kurihwo nio they are the ones, they are the goons, yes. Low life. Is a vlogger wa bururi wa Tanzania. Yes. I don't remember his name and I watch a lot of his content. Ni aceraga mataoni manene guku East Africa. Na henya mu yake ndiroragĩra ya the city of Dar es Salaam. Yes. Na ndirauga we it's a beautiful city. Hey, Dar es Salaam is beautiful. Actually, the city managers of Nairobi, yes, ni mafati guthie benchmarking Dar es Salaam. Yes. You see kile tomato igere andu Tanzania ri ni kwaga kumenya. Otherwise Dar es Salaam is white. I was shocked. We might have monstrosities here yenye ubanda yu. Na kundu kuu ri. Kundu kuria kwaja the city infrastructure. Yes. Yes. Dar es Salaam is way ahead. And you know it's a coastal town. Yes. The capital used to be there ya Tanzania. Magithamia. Yes. Riu kuria ri. Kuria BRT roto maiguaga. Yes. Ni kindu already makite. Yes. And they also have the mugithi wa thitima. Yes. Yes. And very well maintained roads. BRT ri. Haturirikania tondu he ndu twameiguao.
refreshers BRT ri ni bathi ciho cia high capacity bathi raku andu aingi na thiini wa major highways ri they have a dedicated lane, the inner lane ito kiundu ta kiria kiari githondekwo Thika super highway reke ndemwira aria kiari githondeketwo ha Safari Park ri to tumagire ngari mwena wa thiini wa bara ukoya gataraca weka atia ugathie bara mwena uria urenda thiteji ingi yayo guciari Roysambu and I think hari ya kahua kwa Jesse hari ya Garrison na KU I think on haha Homeland was there one at Osops no I'm not sure Osops masha ni haha savi niho hathondekea hari hathondekwo ratha na ugicorora ini ndune igicoka igicoka gifutika gicokerio white horo cio ikoboba ugikobobana riu kuria Dar es Salaam ri it's not a pipe dream, it's a reality. It's on the ground, it's working, functional. Actually ni mabetie phase 1 their phase 1 is complete, they are now working on phase 2 and 3 na tumaigera huko matire githuku bururi uyu kuhindu tugokira uguo tukore andu othe ni matuhitukire ni uria mundu tura ehura githuri ndina gabirunda ukona mundu akugera iguru na jeep no Nairobi should go and benchmark in Dar es Salaam. I have been there. Yes, I did more noise, but the little I saw gave me a very organized lifestyle. Very. Yes. And I noticed the side the moon. I noticed the material vigo. Eji get what vigo nene. Yes. Ni maramakirie Dar es Salaam tugubanga tuthie kuo ona twathi na mwezi mwaka ni no turikie no tuthie Arusha warikia Arusha uria tureka tuthie Dodoma, the capital city. They are also doing it very well. Yes. Riu tucoke tukigame oguo Dar itoru ugo tware capital city ito Isiolo Isiolo no kugwetwo gwetagwo uguo politically oyo ti atuike tene wa gatagati oho kirora mafu-ini ni tagatagati but there is nothing igituma tutware capital Isiolo, but we can build. The capacities are built. Actually there shire turaririo horo wa vision ire to build 2030 kana 2060. Okay, whatever it is. Riu ni tubati gwicirio ira tungithamia capital city Nairobi. Yes. Kuno kwe ikaria as an economic hub. Economic capital. Yes. Tuthami riu twake capital city njeru ya kiriu. Riu ndirathomaga I think last week. Ndirathomaga ati Nairobi riu kwina mfango wa guthondeka etagwo ta nyamu ino rathondekwo yana guku rungu the subway wina mugithi rathondekwo Nairobi wa ukuria tirilioni 1 Nairobi ino turi ino tiingi urathondekwo wa kugeraga rungu. How effective would that be given the infrastructure ya town and how congested it already is? Ndirau aikoro turaka mugithi wa kugera rungu wa a trillion shillings. I think we should just do away with the idea 1 trillion no twake capital city from scratch. Tumethamia andu hangi. Na thirikari thondeke proper infrastructure, power, what have you, more sustainable investors matwareke. Hey, 1 trillion is a lot of money. Na toto thie na huko uguo na huko taturathie ikamba. Konza na ku. 1 trillion is a lot of money gwaka. I think 27 kilometers. No, I want a trillion. No, a trillion is 1,000 billion. Yes. And a billion is 1,000 million. No already turauga twina thire wa trillion 12 murigo ore tuikariire ta bururi. Akore beta isiori. Ne tuthamirie capital. Ona neke guthie Isiolo kana igithi Naivasha. Yes. Naivasha, at least Naivasha it's somewhere you can plan. Kana kire huono koni na Muranga magumu odigibanga ne akuwe no ginya availability of land Naivasha no wari. Naivasha kwina wari. Naivasha riu ni gutambuluka werekeire na Naroko. Kana Nyanyuki. Kana Nanyuki. No riu nakuo no ukona limitation kidogo ka land.
nikio Isiolo yorota nikio Isiolo yorotagwo Odicio no abetokera Meru gathi waria-ini gathi Tambalare. I think they even did an international airport there no ituikaga no ikiri shortcomings cia runway yayo ni nguhi riu trillion imwe no we can do a new capital city. We can why not tondu riu Nairobi hari ekinye maundu mamwe Nairobi ni irrepairable no Nairobi actually most of the time riu Nairobi no theka no kweri Nairobi yaikaragwo ni andu thaici andu moka wa wira makainuka riu andu aguthondeka mbia icio ciothe ri wakaratha guitirira mbia icio ciothe ina 27 km project ri you see again even look at it this way guthondeka subway Nairobi ri by itself sounds like a very expensive affair. It must be very expensive. Very. No, is 27 kilometers for 1 trillion shillings. You know subway ne kuga mugithi ucio ugeraga rungu rwa tauni rungu muno tifuti 10 acha ni rungu sana rungu ufatia ona documentary cia China cia subway icio tawe modoni uraharuka ga mita 200 in Japan goko no gikienja ningi woigwe nyumba imwe ningi ni ciarehe ningi thina. It's a whole complicated story. Tona planning kuno ku approve. Riu thino menya ona planning ile tutirumagirira. We don't strictly follow the procedures. Trillion no twake capital city. We can be comfortably. Kana ethike Buezi. Buezi tihor. No ethike Buezi. Kalonzo nake ndange hute. Siasa ingia makuhuru hamune. Eko ndoko mataira power. But they even at time they were claiming the airport is in their area. Oko JKIA. Tukiamba tu area siasa ri. Kibwezi would be ideal. Tara utoni na naruga na ndege kuma JKIA. Doni na ndagika 10 ndege iguru utonete open vast spaces with nothing. Urugitira ndege hindi utari matumai ni wonaga warie munene sana utari onaki ni gundu ya corona capital no ethike Buezi kou ni gukuoneka ginya kiwanja tugiaka kiwanja kinene kia ndege ona subway icio ci planwo utari kuraku ati woyuka uko university you know there is a subway there is a dry port there is everything there is an inland container depot maundu mothe tondu ekana sure you 2026 thaici population ya Nairobi ni kindu tuna population yake around we around 51 million almost 60 now 60 ni bururi Nairobi tukiethera nja Nairobi metropolitan ni population yake ndo milioni 8 to 10 million thereabout tugikinya mwaka wa 20 around 2045 tondu direciria riu Nairobi metropolitan igakorwo na population ya over 15 million Nairobi will be chaos. The resources will be of a stretch. To Nairobi kwende gutari gorofa yakirite residential areas gutie gorofa yakirite gorofa ithatu inya na titeme ocio just the other day taru Eastlands ri Hamza Makadara Jogorodi Lumumba kundu kou guothe gutia koragwo gorofa omothe even the drainage there is of a stretch tondu ni mabatirie high rise kindu gwa trillion no twicirie gwaka capital city ingi Nairobi etagwo the former capital city yusi kumare yajirio ni Tom Mboya ri you know Mboya no wari wa mbere kwajia kindu gitagwo affordable house goku I think that was 60 something 68 there about no wajirie riri no kwetagwo California ona gutietagwo uguo tene nyumba icio cianjio gwakwo ni Mboya ri being funded by I think by the Americans or something nyumba icio cianjio go take shape ri Kenya atathie kuhingura kundu kuu nigo
ndaigua ugire ati na hapa inakaa kama California. Ugituika California. Yes. Maisho kama ya kale ukura gwetwa Biafra. Yes. Biafra ndio kwari mweno nigetha ndege cia jeshi itigiro space. Ugituika andu acio tondu ni meigari. Yose Biafra wo. Ugituika meiga tandu aria Biafra. Ugitwa atia? Biafra. Yes. So girl, this city from those ages na population spike. Yes. Netore kinya hard resources ici korwo citingekate. Ona infrastructure ya ikuo ri. Ere mu ne kuhando that kind of population. Yes. No tare Uhuru Makadara, Uhuru Estate. Gothe kwari, nyumba ciethe low density. Buru. Yes. Ginya Kagemi, even Zimmerman. Yes. Leo Zimmerman nyumba cio ni ciathirire. Kundu ta Kilimani. Absolutely. Yes. Vision is turari horo acio ri. Turari let the discussion begin. Yes. So we have begun the discussion. Yes. Tugeciria horo wa 2060 ori. Tugeciria ura tungithamia capital city, twake capital city njeru ya kiriu. Yes. Oku gotigwo kuria an economic hub standalone by itself. Toria mumba the capital but the economy. Yes. Though it's a port town. Port city rather. We can build a new capital city like Tanzania. Ngora kia matawa ke Buesi. Andayuka ke Buesi. Ndayuka kuria mucie munene ke Buesi. Wa ke Buesi. Na ithio tungimenya ati ni kuravangwo guo. Tungitega kuu. Twamba twigwa. Mayo kade na cia kwa igana. Wodo etha the muthuri uyu anyumba ni araia githungu. Etha atia muthuri uyu. Gari ukiwa together. Ungemukora kuwa sasa unajua sete inakuja kuletwa hapa. Na sete ikikuja inalikuta. Zikoa hii staili ya barike down. But people work hard here and they think a lot. No, Kenya mekio. Mekio. Facilitation tu kidogo hivi. Tuko sawa. Haiko Tatu City ya Konza City. The Vision 2060. Get a new capital city. Tuwezi tukue bila pawa. Kuna ndo magira ihiririo ni capital city. Egitoka Kibuesi. Kibuesi is how many kilometers? Approximately 100 and kuma Nairobi. Ni hakuhi meri. Igana rikiri. Ni igana ri mbeca iguru. Ungicoka riu ongere mundu wa Homa Bay kilomita ingi. Igana ri achwani iguru. Kana mundu wa Makabi Moi. Kana Kabara Tojo. Na Lokitang. Mundu wa Mabusia. Ati athie Nairobi. Ya hidio. But again, not walioro hypothetically. Yes. But these are actualities that can be realized. Ne maundu mangekeka na mabũrũri mangĩ maneka ũguo. Yes. Tanzania they did it. Na ũngĩrora Dodoma is a city you admire. Yes. I know it's an admirable city. They even have a state house there. And very well done infrastructure. Absolutely, yes. Only benchmarking ginya kuruta kum. Tutirabatara guthi kuraihu. Tuthie benchmarking Tanzania. Just Tanzania across. Yatigana na Singapore. Wewe tutigatengerania ninge wewe guru. Wala watu wanatengania na ginya na raso. Yes. We thime na andu mwe size imwe. Yeah. Na ndakora twathi uguo miaka eguka nikuga tukauga twende twari mbere ya Tanzania. Ona no twetaga atiriri the trailblazers of the region. We na to mi step tutinda tugika twa siasa. Iya wa Kenya oye. CCM oye. Au dogi one time. My eyes. Those you already know your two time. Na leo Samia ri kadiva kauga ugite ni igire. Ona kwa mathia igire. Na to ni athie kinuthu kia mbere uki yatarirwo ye ngima. Ni akire tamu yake ri. Kwa hiyo ucio two time. Ucio yake ri.
Museveni nake multiple multiplication tab wena muru na wa Rwanda ithe no kugweta twagweta what it is important ndia kagwata ya wakini no mundu ni acuthagia wewe ona yoto yokona atiriri ikule ko wakini ni kindogo yumaga ina muraini umwe itu yumagira mena ta nyumba ina shisha kaza kurashindwa makara kando harashindwa ikara you have to you know what do you do this thing of the notes borrow you borrow notes